Machiegni kendo nyakura mogi kuyo kwako gweng' ma Kamagut e kaunti ma Uasin Gishu bang' ji ang'wen negi e puodho moro mar kambi jolweny ma Moi Barracks. Jogweng' nogolo ywak kendo dwaro ng'eyo gima okelo nek mag rowerego ka tend obila to yango ni gidhi nyime kod nonro. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mathoth. E chal mar wach e gweng' ma Kamagut mayudore gweng' ma Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. E puodhoni, ringre rawere moko adek ne okwany ka gisetho, kamachielo to noduogo tho ka iringo godo e osiptal. Ma e puodho mar jolweny ma Moi Barracks Eldoret, kama yango neno negi rawerego e yo makoch. Joneno mane ochopo kae seche mag okinyi olero sigand masirano. Na mimi ndio nikatangulia kuja hapo mara ya kwanza nikakuta ni watu watatu wamekufa. Kidogo tukateremka pale chini tukaenda kupata watu imeongezeka imekuwa 4. Hao watoto vile waliwawa kwa sababu ya marokoto, yani ya mahindi yenye mashini ilikuwa imepitia. These people are hustlers. Sasa wenye walikufa ni mwenye hajaoa, mwenye alikufa ni mwenye ako na mtoto mmoja aliwacha pipi yake. Kwa hivyo serikali mulisema mtasaidia hustlers. Jodak ma alwora mar kambi jolweny ma Moi Barracks ywak ni mano ok en nek mokwongo, kendo giywak ni sirikal odew rango yor thiro monjgo. Jogo mane okwany ringregi e puodhoni ne ni kod adhonde maricho manyiso ni ne ogogi kod gima dik kendo mochuo kelo thogi. Kuua wa Kenya hata kama kuna hatia ni kando ya sheria, na tunaomba ya kwamba hii hiwe mwisho, ingawa ni usuni na ni uchungu kusema kwamba hiwe mwisho kwa sababu tumepoteza vijana. Munaua kweli watoto wetu, munaua watoto wetu kweli kwa sababu hawana chochote. Sisi tunaishi kama squatters. Ruto, utusikie penye uko baba. Ruto wetu utusikie kwa sababu wewe uko karibu na sisi. Jalup Komishona Matarbo Charles Njiha wacho ni osechuogi aput moro maromiyo non gima otimore puodhono kendo mochwe kelo nek mar raiyago. Tumekubaliana na viongozi wa jeshi, wamesema tutengeneza search team. Tukakubaliana kwamba community watoa watu 20 the most trusted, na pia jeshi toa askari kadhaa, na pia Kenya Police imetoa askari. So saizi tunapoongea wako sambani wakitafuta manusura ama mili. So far hiyo ndio iko saizi, ndio naona watu wanakaa hapa wakingoja habari kutoka kwa ile search team yetu tumetuma kwa samba la jeshi. Rawere mamoko abich to dhi nyime gi thieth osiptal ma Eldoret Referral.